Ua wharerei roa Uhiti FM ia Michel Arakino no te pupus Zdiraf, no ni ai tona revar a iho. Oia, te Zdiraf e tātira te inge no te paruru a I te mawhia I hari tatuara a, e te mawhia e whainenere I te hari I te tatuara. Te rewara mau e Emile o prekiteni o te Zdiraf iho, no te hare aia e wawoi te mana on e te parau o te tatuara a, te moni ruo wane, te moni tauturu noroto tui mo whanhora a te CPS, reto hoa I te parau o te I e tumu parau fofu aro te tau I rahia, whanhora a o te whaatau I te retret. E wharere a te I e tui ratira, ia nene toa tui ratira ia tauturu hia I haamaramarama hia, I roto I te tere a te parau o te tauturu a naroto tui te awhata turuta. Me rewa mau I te ipepei e ua patore mau I tau mau a manu rewa. Anana ipepei mau e rewa atua I e tapa I hao I te horapiti e piti ohuru miniti mairi. Whae atu mau I ohare roe mahana maha hora ahuru hoi mei teiti.